Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nga aku mu MLA bomi kemat ya ka 19 South Chulong konstituensi baru namanta baru kinong song jong konstituensi jonga ka mga mikmat harangkat ru kajela baro kawai ngasim mi kana kabu ban ai khuble naru mensim kajing ai khuble Christmas kabasuk kaba san bat kaba kerkuya ngi we piwe but what happened gana ka jing don gumna yang jing pang covid ru nrei ngin yai rakhi kumuji rakhi man usnem but aga jing ya duai pedeng jungi bar kamtam haki balang ki baper ka bagin bu e jing duai na menta ke jonga ka jong pi na menta ka konsumsi ka jonga na menta ka jilla brokoi bat kari india brokoi ba nginio ya Christmas kabasuk kabakamen haju kapuaru ngasim langru inai kabu ban ai khuble snem tupmai ya pibaro hakaba ngini bu kajing duai kabakerpang karang bahau nu snem tupmai un penduk pendam no ikana covid-19 ke coronavirus kanang bagi pajba nandu hidup kisuk hasitulup jong konstituensi kajela maka partai brokoi kinio biang ya kajing kemen kini yo biang bania trei bania kata bania kamai kaji ban kerjaan ya kaji ngasem badru ngini yo usdem thamai ubasuk ubasan baroi bapar bad ubah ay kajing kerku yang ibaro oleh sibun